الله رسول صلى الله عليه وسلم نهيدك برمي عن معاوية رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي رواه البخاري. حضرت معاوية رضي الله عنه نهاي أين الله النبي صلى الله عليه وسلم دقي تاجهوي كناغم بأمبو الله تعالى أفبت هنجي هين خلق لبدي الله نمي يدبو دين خنهلي أيدي سبنجي ينتوك بخكني أدوغا بينا بيبنا الله تعالى ني حدیث سے مطلب تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سپنگی علم بو ین تھوک پنی میام دا ادوگا علم ادوگو بھاپ تانا کھنگبا ادوگا علم ادوگی مرم دا کھندھرگا مدوگی متنگنا عمل توبگی پانگندی اللہ خکنا پیگدا بنی ہائن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حیدوک پیرمی ترمیزی کی حدیث سمد سلائی علم ہے بسی یاونا متک مگل لائی اللہ بو کی رب کانگبو سنگ دیندار کانگبو سنگ نا اللہ کی امسی اللہ کی رسول کی علم سبو ادوکی متک پامگنی. النبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة رواه الترمذي. حضرت أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نهاي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاي برمي كيدون دسو مؤمننا أفبدا هايبدي علم تنبدا مبوك تنبنا يروي مهاقنا علم جوابو تارغا تمسنغني مهاك توائن الليري بفاوبا असुमना महाक इल्म तमना तमना जन्नत यौसिन खिगनी. इल्म तंबा है बस कुरान की इल्मा हदीस की इल्मा शरीयत की इल्मा दीन की इल्म तंबा से मुसलमान eikhoi khuding की थकता फरज आइनी तंगाई फदना खंगदबा यादबा तमदबा यादबा पोसक अमा खक्तंगनी मरम अदुना इल्म है बस अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लिहद औ कमा काल अलैहि सलातु वसलाम इल्म तमुना खोय नमागी तंपाक्तगिना कबर द थांग थदरी फौबा हाइना हाइदोक पिरम लबनी इल्म तंबदा अहन गी अंगांग गी वालेते चही यामी आइदी इकायरे अहल लोयरे आइदी मिंगोंदा हंगबे इकायरे तंबे इकायरे हाइदुना हाइतबिदा अदुम इबादत तौबा सारगा इबादत तौरगा हाइतना इबादत तौरगा अदुम पुंसी लोयखिगदगी सरुकपुदी तंबा इकायरोयदबनी हंगदबनी थीगदबनी अमसुंग कुरान बु खंगननबा दीन असिगी इल्म खुदिंगमकपु तंगाई फदबा इल्म खुदिंगमकपु खंगदबा यादबा खुदिंगमकपु खंगबा तंबा से eikhoi खुदिंगमकी मथक्ता जरूरी नि eikhoi इसासु तंगदबनी eikhoi की चा इनाउ सिंगुसु हारिबा अल्लाह की नबी ने पुरगलिबा दीन असिगा मरी लेनरिबा इल्म खुदिंगमक सिंग से eikhoi खंगबा तंबा दरकार ओये मासी इबादत तौद्रिंगैदा हाना खंगदबनी इबादत तौद्रिंगैदा हाना खंगागा मतुंगदा इबादत तौरकदोरिबनेबा मरमदना इल्म तंबगी फजीलत से हदीस तबला यसुमना ابن ماجه کی حدیث سمد عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر لان تغدو وفتعلم آية من كتاب الله خير لك من ان تصلي 100 ركعة ولأن تغدو وفتعلم بابا من العلم أمل به او لم يعمل خير من ان تصلي 1000 ركعة. ابو ذر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيون ده بيري ابو ذر करीगुम नंगना अयुक्त चटलगा अल्लाह की कुरान असिगी आयात अमा तमलुबा अदुना नफल नमाज रकात चाम सोनबदगी हेना फै अदुगा इल्म की पंदुप अमा तमलुबा असिना अमल तौबु ओइरबसु नत्रगा तौनदबा ओइरबसु अदि नंग तमुरिबा इल्म अदु नंग तमुरिबा मसला अदु अमल तौनबा मसला ओइरबसु अमल तौनदबा मसला ओइरबसु खुदम ओइना हायरबदा ताइमुम की मसला ताइमुम हाइसि पाक पाक तौना देदना अजुम्बा मसला अदु मदुना नाफल नमाज रकात लिसिंग अमा सोनबदगी हेना फैयबो इल्म की पंदुप अमा खक तमलुबना अयुक अमदा नाफल नमाज लिसिंग अमा सोनबदगी सु हेना फैयबो मरमदुना मिपुंग खुदिमक्ता दीन बु तंबीगदबनी लाइहनगदबनी लुहल्लोयदबनी तमनिंबगी अपामा पोखनगदबनी. अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अल्लिमू वयस्सिरू वला तुअस्सिरू. हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा नहाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाय बिरमी मियां बुदीन तंबियो मखोइद लाइहल्लो लुहनगनु मखोइद लाइहल्लो लुहनगनु कनागुंबना अफबवा मा तमननबा अफबा इल्मा अफबा मसला मा तमननबा नत्रगना अफबा मसला मा तंबीनबगी दमक कुरान की आयात अमा तंबीनबगी दमक नत्रग तमननबगी दमक अफब वहय मखत ओरसु मसला की ओरसु कुरान की आयात की ओरसु अर्थ की ओरसु दीन की वाफम मा इल्म की नॉलेज की वाफम मा
कानगदबा अफबा ओइगदबा अमा तंबीननबा नत्रगना तमननबगिदमक्ता मफम अमदगी मफम अमद चटलबदी महाक अल्लाहगी लंबीदा लैरिबनी मयुमदा हलक्त्रि फौबो महाक अल्लाहगी लंबीदा लैरिबनी मयुमदा हलक्त्रि फौ मस्जिद चलगा तमना तारगसु मस्जिद अफबवा अमा तमननबा नत्रगा तंबीनबगिदमक मस्जिद चलबसु मस्जिद चलगा महाकना तमलुरबा नत्रगा तंबीरुरबदी Allah nama kubul to biraba mapung fana pangthok luraba haji amana phangba sawab aduga mak chap manana phangane tavrani gi rawayat amadallai man gada ila al masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yuallimuhu kana lahu ka ajrin hajjin tamman hajjata mapung fana pangthok luraba haji amana phangba sawab ka manana mak sawab phangane masjid ta chalaga ilma tambasi Qur'an gi ayat am khatu su tambasi अर्थ तंब ओइगेरा मयेक सेंगनब तंब ओइगेरा चिंफा फानब तंब ओइगेरा सिनी इल्म दीन तंबगी कानबस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु दगी रवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाबी रंबा अल्लाह ताला ना कनागुंबा बंदा अमदा अफबत तौबीगे हैना खलबक मतम अदुदा अल्लाह ना मिसक अदुबु दीन खंगहल्ली मागी थमोइदा अचुंबा वा थाजिल्ली अल्लाह ना हिदायत हाक्सिल्ली तनतना इल्म दीन तंबगी कानबा इल्म दीन तंबगी मतिक मगुन इल्म दीन की फजीलत मैम लाई हज़रत सफ़ान बिन असलम मुरादी रज़ियल्लाहु अन्हु नसु हाय आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाक्त लाई मतमदुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना क्योंकि nganglai naba inna fi amada namnga tawraduna famlamme hadis ki maronda wa huwa fil masjidi muttaqiun ala burdil lahu ahmar faqultu lahu ya rasulullah inni ji'tu atlubu ilma أين هنگچي يا رسول الله أهاك علم تنبال لك جبني فقال مرحبا بطالب العلم الله کے رسول صلى الله عليه وسلم نهايبي رہی طالب علم کی دمکتا ہراو پاو جننی إن طالب العلم لا تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلبه फरिश्ता सिंह मसा संदोक लगा मखोई बु कोशिल्ली अमसुंग मसिंग थिंगम दबा फरिश्ता सिंह लाक्तुना पुल्लरै मदुदगी मखोई मसेन मथक मखा लोनबदा आसमान फावो यौखतली असुमना तौरिबिगी मरमदी इल्म तंबा लाक्लिबा तालिबा इल्मा दो महागना तमलिबा माहियदुबु मखोइना नुंगसीबदगी नेब फरिश्ता सिंह तालिब इल्मगी दमकता मसा संदोक लगा मखोई मसेन लोंखतनदुना आसमान यौरिबा फरिश्ता सिंह कोशिनरिबसे अल्लाह तबारक व तआला ना मखोई इल्म दुबु पामबदगी नेबा वरमदुन अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहक की हदीस में दहाबी रमी अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल व मौतुल आलिमी मुसीबतुन ला तुजबरु व सुल्मतुन ला तुसद्दु व हुवा नजमुन तुमिसा मौतु क़ब्ली कबीलतिन ऐसरहु मिन मौति आलिम अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाइदोक पिरमी करियन हाइदोक पिरमी आलिम अमना लैखिदबासी मेंखटपा ओ ngamlaroidaba awatpa amani आलिम की प्रमाण दी थवान मिचाक कुंबनी महाकना सीखिबासी थवान मिचाक न मंगान थोक्तबगुम ओइहौरबनी सागै अमा तुमना सीखिबगी मांगजबदगी दी आलिम अमा सीखिबगी मांगजबना हेली बहक्के की रवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइदोक पिरंबनी हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु दगी रवायत नी आलिम अमा इल्म खंगबा इल्म हैबा इल्म दा अमल तौरकलिबा आलिम अमगी मतिक मगुन सी कयाम यामना थाक वांगी आलिम की प्रमाण दी थवान मिचाक कुंबनी हारिसिनी आलिम अमना अखंग दीनदार आलिम दीन अमना लैखिदबा मतमदा सीखिबा मतमदा थवान मिचाक न मंगान थोक्तबगुम ओइहौरबनी कया फजखरबा अल्लाह के रसूल के हदीस उलमा सिंगी दमकता उलमाए दीन सिंगी दमकता अल्लाह ना आलिम करंबा आलिम महाकना खंगलिबा इल्म दुदा अमल तौरिबा आलिम अखंगबा हिबा आलिम खंग हैरबगी मतुंगदा अमल तौरिबा दुबु कवि दीनदार आलिम है सी दीनदार आलिम खतनी जन्नत चंगदोरिसी मैम अमा हैरगा अमल तौदबदुदी मुश्रिकतसु मैम अमा हैबा लै जीवदसु मैम अमा हैबा लै हैबा खुदिमक लोइना आलिम ओइगदबा हैबा खुदिमक लोइना आलिम ओइगदबा जन्नत चकदबा नत्ते दीनदार आलिम दु खतनी जन्नत चकदोरिबा अल्लाह की मनाक्ता कुबुलियत ओइरिबा आलिम हैबसी मरम अदुना सागै अमा तुमना सीखिबगी मांगजबदगी आलिम अमा सीखिबगी मांगजबने हेली अल्लाह की मनाक्ता आलसी इल्म दीन की मतिक मगुन्नी आलिम की मतिक मगुन्नी अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मसलल उलमाई कमसलिन नुजूमी फिस समाई युहतदा बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर फ़इज़ा इंतमसतिन नुजूम औशका
أن تضل الهدى رواه أحمد Hazrat Anas bin Malik radiyallahu anhu na hai Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam na hai birammi alim gi pramandi kangphala masung ising gi amambada musafir singna maikai lepliba thawan michak sajik thawa gumbane thawan michak aduda mangal leitrabadi musafir sing lambi lamang na kibiyai maram aduna ulama sing leitragadi miyam awam sing lambi lamang nagani hai bane Tirmidhi ki hadith samad sulai an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد رواه الترمذي حضرت ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بيرمي دين کی عالم امنا عبادت توبہ می لسنگ امدگی ہے نہ شیطان دا ارمب اوئی تھگائی نگائی ہوت نبدا حدیث شیطان عابد لسنگ امبو عبادت توبہ عابد لسنگ امبو thok tawraga dhoka tawraga manghanbadi yamna laina ngammi aduga mapung phana khang hairaba din dar alim amada thok tawba dhoka tawbadi luna thoi haiba Allah tabara wa taala na eikhoi khuding makpu alimi din singi manungda chalhanbi boi sano amasung eikhoi bu Allah asugumba mapung phana khang hairaba alim sing adugi ferista Allah na chalhanbi duna jannat ki haqdar ohanbi boi sano maramaduna Allah ki rasul sallallahu alaihi wasallam na hidok pirami أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه الترمذي لكن النبي صلى الله عليه وسلم كجي هيدوك برامينا خوي كي منون دقي خواي دقي هي نفهم مسكتي قرآن شريف تمليبا مسون تمبيريبا دوني قرآن شريف تمبيريبا مسون تمليبا مسون تمبيريبا ميوي أدوني الله نا قرآن پاک تا هيدوك بري إنما يخشى الله من عباده العلماء Allah Ta'ala na Quran da haibiri taseng namak Allah da akibat thamjariba banda singdi mahaki chawbangan bagi ilma lairiba miyo sing adu khakni Allah na Quran da hai qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun Allah Ta'ala na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da hairi niko nahak hayu nabiya chan ba madudi ilma laiba ilma khangba miga ilma khangdaba miga akhangba amadi khangdaba ani se manaba oi thokadra haina khangba haibasina Allah ki manakta thak yamna wangi ilma khangdaba haibasina Allah ki manakta thak yam nemi ilma khangba mina ahingba gumbani ilma laitaba mina asiba gumbani khangba mina angan bada chatpani ilma khangdaba mina amam bada chatpani an Jabir radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ilmu ilman ilmun fil qalbi fazakal ilmun nafi'u wa ilmun ala lisan fazakal hujjatullah ala ibni adam Hazrat Jabir radiyallahu anhu na hay Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na hay birami ilma makhal ani thoi amana thamoy da laiba ilmani ilma sini kanari badi aduga ani shuba makhal ge ilma di chimban thongda ta laiba ilmani haibadi amal amasung ikhlas yaw da ilma makhal asigi ilma sine ba miyoy bigi mayok ta heng mara laire hayna Allah na puthor kadori bis Allah ki manak ta dalil hoy ge dorisi adugum ba ilma duna hayrakani Allah ki manak ta heng khangna kari gi damak amal taw dabano hayna maramaduna amal tawroi da tawdaba ilma se Allah ki manakta kana balaite ilma duna onsil laga mahak on daheng hujjat tawr kan an Usman ibn Affan radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu rawahu at-Tirmidhi Hazrat Usman bin Affan radiyallahu anhu na hay Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na birami na khoi gi manung dagi khwai dagi he na phaba mi shakti Quran Sharif tamliba masung tambiriba duni ilma gi manung da khwai dagi he na mati magun wangba ilma di Quran gi ilmani maramaduna Quran gi ilma si tamdaba ya dabani khangdaba ya dabani Quran haiba sida Quran gi maina matlab khangba Quran gi arth khangba majumak ngamdraga su Quran bu seng na sonba chumna sonba makhraj galoina na makharis singaloina na magi sifat singdu galoina na jis tarah Allah tabara wa taala na asman degi tharki ba Quran gi mawng adumak hu bahu adugi mawng da son bangam na ba hot na ba ha seng son ba tambasu ilmani Quran tamba kawi arth khangningai tambasu maina matlab tafsir khangningai tambasu loina Quran gi manung do challi arth khangera khangoi gera chumnai cham na son basu adusu ilma tamba kawi ha chumnai cham na son ba ngamningai gi tambadu adusu Quran tamba kawi sengningai tambadu su Quran tamba kawi ilma khurimakti ki khwai dige na thak wangba ilma de Quran gi ilma ne ramaduna Quran tamba sigi Quran tamba Quran gi ilma si thiba humba tamba se masigi sawab neki Allah gi manakta thak yamna wangi an Buraidah al-Aslami radiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara al-Qur'ana wa ta'allama wa amila bihi ulbisa yawm al-qiyamati tajan min nurin daw'uhu misla dawi ash-shams ويقصى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا
هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن فيقال بأخذ ولدكما القرآن حضرت بريدة الأسلمي رضي الله عنه نهاي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاي برمي كناغمنا قرآن الشريف سولبا أمسون تملبا aduga Qur'an pak asibu solaba tamlabagi matungda maduda amal tawrabadi qiyamat ki nimitta mangonda nur gi taz amal luhub ama Allah na upi gani ning thausin upasana gi luhub adugumba tang ba mamal laiba luhub ama upi gani angan ba luhub ama upi gani hariba luhub adugi mangan nimit ki mangan gum oy gani mahak ki mama mapabusu adugumba fizura mama Allah na silan bi gani dunya masapuna magna fizura aduga changdam na bada oy thoklaroi da fizol ni jannat ki fizol hangani makhoina mama mapani na fizura si eikhoi da kari maram gi pina biribano haina Allah gi mai kai digi khumlakani na khoi gi na chana Qur'an sharif sonbagi badla ne mahut ne ngasi na ko ina na khoi ngonda piriba si na khoi na khoi gi na cha sing bu dunya da lari ngai da Qur'an tambirak pa Qur'an solhan ba Qur'an hayallak pa ma khoi na Qur'an solak pa digi badla oina ngasi aina na khoi anibu na cha digi maram digi asigi darja asigi sawab asigi prize inam si piribani harakani mama mapani phoba asumba niyamat mayam Allah na pibire macha du di kari hoigani soliba mi du di Qur'an soliba Qur'an khangiba Qur'an tamiba mi du gi di kayam yam sawab chorongoni nung sizra bai chirinaw sing Abdullah bin Amr radiyallahu anhu mana hay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na habirami kana gumbana Allah ki Qur'an tamlabadi mahak nabi da pi khiba ilma do matibak ta hanjil labani engodana kana gumbana Allah ki Qur'an bu tamlabadi nabi da pi khiba Allah ki ilma singa do matibak ta hanjil labane subnagi mahak onda wahi tharakte haiba khak adu khaktani Qur'an gi hafiz amana phangiba sawab ka sikam yam phangre ayat khuding gi Allah tabarak wa taala jannat ta mahak thak wang kahan ga dori bini Qur'an gi hafiz amagi damakta kana gumba mana mahak ki damakta kana gumba am phona ta na phangaroi dabane michem am phona mahak ki sawab asi Allah tabarak wa taala na Qur'an hafiz ka oiriba kangbu singa se makhoi di marai ba fakhraba makhoi gi mama mapa sing su marai ba fakhraba makhoi di sengna son ba su haire Qur'an masapum ba thabak ta hanjille Allah gi har ayat khudimak mayek khudimak matbak ta yawrabani makhoi gi thabak singa sini pumpu pum mohersia seng ba hafiz seng ba singji thabak singsi Allah tabarak wa taala na leishana phu chabanga mandi ka hairi pot adiki matik barkat lai khraba pot ne adana Allah tabarak wa taala seng ba Qur'an hafiz hek pha khiba nimittagi na mahak na hek sidri phawba sukau kau dana Allah gi Qur'an siba matbak ta hanjelaga thamba dugumba apung pharaba pakka hafiz singa do adiki manung Allah na chalhan bi boy sunu hafiz khuding makpu heta Abu Zar radiyallahu anhu na hay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ingon da hay bi rai Abu Zar karigu manang na ayuk ta chatlaga Allah ki Qur'an pak ki ayat ama tamluba sina na fan namaz raka cham sonbadi gi hena fai Allah ki Qur'an gi ayat ama khaktang tamba sengna chumna sonba ngamnaba chumna sonba ngamnaba ayat ama khakki arth khangnaba ayat ama khakki tafsir maina matlab khangnaba tamu bse sina na fan namaz raka cham sonbadi gi hena fai kya da matimagun chaw khraba Allah ki ayat ama khaktang Qur'an gi ayat ama tambasina aduga ilmagi pandup ama tamlubana ilma du masladu aman tawna ba masla oirabasu tawna da ba masla oirabasu na fan namaz rakat lising ama sonbadi hena fai ilmagi pandup ama tambasina Allah tabarak wa taala na kayam yawna ilma tambada pikraba fazilat Qur'an gi ayat ama tambada Allah na kayam yawna neki sawab ikraba an Abdullah radiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu al-Qur'ana wa 'allimuhu an-nas wa ta'allamu al-ilma wa 'allimuhu an-nas wa ta'allamu al-fara'ija wa 'allimuha an-nas فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يخبرهما بها حضرت عبد الله رضي الله عنه نهاية الله رسول صلى الله عليه وسلم نهاية برمي قرآن تمو أما سميام دا قرآن تنبيو علم تمو أما سميام دا علم تنبيو فرض أويبا حكم سين تمو أما سميام دا تنبيو مرم دي أي دنيا دگي هنگرغني ilma su ikui dana thangat khragani matam adudadi faraz oiba hukum ama gi matangda kanaguma miyoi anina yet narakpa matamda faraz adugi maramda mayek shengna chumna takpi gedaba mi ama fawba phangla aroi maram aduna nakhoi ilma tambi horo sitanati Allah ki rasul sallallahu alaihi wasallam na targhib pibira me ilma tamna ba an abi umamah al-bahili radiyallahu anhu annahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم
Hazrat Abu Umama Bahili radiyallahu anhu na hai Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam na biram yo miyo ibasa ilma bu amuk hanna thangatringai mamang da tamjahoro ilma bu amuk hanna thangatringai mamang da na khoi tamjahoro